usheleke wembulali ngesikhathi umdubula ke udubula umfokambatha umshaya ngeinhlamvu lezo ubenzani ubepanyula ukenzani umshange yokuqala umshange yesibili ubenzani ngesikhathi enza lawo ma action ubujabula ngithi lalela ngikutshela leso sithombe asoze sasuka engqondweni yakho uyoba nyaso forever lesithombe senze lapha kwa Steve eJulius uyoba nyaso forever ngiyazi ukuthi uyabukela ku TikTok ufuna ukuzwa ukuthi abantu bathini ngesenzo sakho lalela ke ngikutshele mina angeke kube nepeace noma ungaze uhamba inyanga ezinkulu ezidumile twazi yokugeza zokuthela nje ngamanzi uncinzwe intelezi kodwa inhliziyo yangqondo kunesithombe salento obuyenza ka Steve ingane kadubula namhlanje zizintandane mangabe ubenomfazi umfazi wakho umfelokazi ngenxa yakho ezakhe ingane ezodla kahle mangabe ubuthengiwe zizodla ke leyo mali yakho yegazi zidla kahle ijabule kadubula ingane azina impahla umndeni kadubula ngeke ujabule kumnandi kuwena ngithi ubulala umuntu obekuthukile inhlamba yake yangcolisa abantu sibadala sibangaka nje asikaze sangcola singcoliswa inhlamba kodwa kade sasithuku cha unehlazo wena obulele udubula unehlazo uyazi unehlazo ngeke kube nepeace ayikho into ozoyi-enjoy ngisho uhleli sewudla koze kusho bona laba bakuthengile ngoba phela ngenza ukuthi uthengiwe koze kusho bona bathi kodwa nyambona ukuthi ungathi ikhanda lakhe alisaphili kahle noma edla usehlala ecabanga ubala akudleki